Ekerabona bakenya bagendrete kuganya gotiani wa kumurayo mochoro gatano bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto aboritko riadman tariki 13 nigo egatia barai bagendrete batona nigo banchiranite no gochoro kwa Ruto na kotebabona nigo barache kubwatrana eryo korwa obokoreri bure ubiya gochiase abananchi cinga kechiboigo Dr. William Ruto nigo nera terura nachi kubwatrana na barai bonsi na nene goikiraniria abakenya chira babete bakubariera anene cingaki barenge kwerigeria chikura ekero giech campaign cingi omwanchi omurigereria ekero nkwege na ejumapili yawe yaberenki yakegima nabo yokwabere gokwego kya asemiro birionsi yegetase ni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo Gusii ekero bono chire chitariki 14 cyomutienyi okianda umwaka no gwechirwe ibere na meronko ebere nebere nigo yaragire Ensa Eyemo yabona mugoroba cinga kingo kwariganira rinkomanye buna nara yayankwariganirete asemesa yamaye Ensa Eyemo asenchera ere yobikiranu endra gotubwate asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemere ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News nabogo tweetwetra @Ndizi TV News boigona bogo tonyora se website yaito wetra www.ndizitv.or.ke eryo togendre gusangana ya mankiri triane Eveline Osero olitokubwatrana nere kwenekia awikira sensemo imanyererio nigakorokwa Auta kabana intuikomo eryo. Kwariganito chake ama ya Ensa Eyemo korwase kaunti ya Kisii awase ensemo ya baremi bechae korwase ensemo ya Kiogoro eyo gotoka ase ebunge ya Nyaribari chache basabire serikali ya Dr. William Samoei Ruto kwene kiabunango keyere rigori riobwoyo nabo igo bagande bonus korengani wa ase chinsemo chonsi yani go baya kwana ase tundbari ya Kiogoro cinga kibarenge konyora amoyo yecha muri keito Josephat Amisi nabwa ikirana ase chinsemecho nagotwariganira roboti senchira yobuime rigori rinene ryobwoyo bwekemerigie chae ngati yebitango ebinge byeirere abaremi abange gokwa omoyo gosimeka ekemerie kyo ogie chae engobatekana nabaremi abanyarako bagokwana imeyo mucho Kiogoro ekere company ya KTDA yareko bage kwena nobwoyo nabaminto bateba tore no gosemeri ngarende serikali yeitenya egoso obisi echerigereria abaremi andero bokongwabo erinde tunachirwe ligori ryobwoyo naende bono amoyo tigari biye nkongsan etogusinywa kana agapona sino gukora ukibahane cinke ubwoya kabuka kamoneri gutatu bonto atwari okugoba kurike mebuke menga bantu kurike mebuke eria isaine yantu antwanyoro kirende tonyari gasariga igo bwato chandri bwaikere muna bono bwato chandri ma batoleta ira amoya yabono serikali ra tenga ligo lindirie gotokorera ona amarimi abarimi gotoiro obwoyo bosaigo abarimi abo boigo nigo batebire no nyobwoyo bwochire mbonyorire mbochikobo kwenekia buna bwanyare ko babugosabukia HIO magiga yembura enyinge gendere tokabe gotwa imeyoro gongorwa Gusii tuachira ase konyoro amoyo toire mugundo amoyo ya anyururu kanga twabikira mugundo chajitu chatakaire bonege ntagete toy wa moyo elindu tukubika mugunde kamburaka gagutwa kana bate sakoligira liga taroleta na kuyaba demibachirega nabo bali no mogoko monne kyagera echa ya takaire bona botware gusaba ngataimanga na nyore banyorirwe baikire koleto bwoyo twabere no mogo igore bonus eyakobage kwena no kubatikana na kemerie kyo nigo abaremi abo bayiganirie serikali nyare kobage kwena kya buna ekerengo ge bonus ke kwena noa ase abaremi niko konyare tokobage korengana ase abaremi bonsi imeyanse ya Kenya chinde uchoro ngotkorere singi ni kamisini tutoko lusingi bere ekara tokokora ire nonye ikumiro nago kumutika ikirechibesa ono tugetwa Kenya ndimwanje serikali mutota dinge jaismikire rugura nereri na intwe tusimekero egero tonyore na intwe tutagete na intwe atokona abana nona batuko ono twatanta nanga abaremi ba Kenya bonsi abagima ne type yechae tutabwati eriere kerenga koreta chibesa Gusii nkoroseri kibaroba kare koroseria emyaka yonse pintu na twamenyire ntwana korabana yiteko genda iguru igobono twale kororanga tigatobore serikali yeito nero yakora balancing nga
onye ne pona sitokuria ntokonyora ng'abandi tukale kuriera isano banda misini omuremi o Kenya no muremi kitwaganete bonga baturigereria nsame bona sinabibwata bako Kuripoteria Ndizi TV kurwe county ya Kisii retana Josephat Hamisi. Mbia mono murikeito Josephat Hamisi asorbo tururu ikranu korwase ebunke ya Nyaribari chache kera totigarta se county ya Kisii nigo chikanisa wetane 50 che ya Adventista korwase ebunke ya South Mugrango bachiramo na koenekyo kunganya kwabo korwase conference ya South Kenya na gosoa ase conference ya Nairobi Metropolitan murikeito Mildred Momanyi na tuarganirete orboti urwase nchira ya bene. Gwetania chikanisa 50 chigi Adventista imeyebunge ya South Mugrango county ya Kisii nigo batiganire bene conference ya South Kenya na gosoa ya Nairobi Metropolitan Conference. Bono igotwagania gotebia nse yonsiga intwe bono twasoire ase ekeombe na basoma banyasaye bakuru ku Nairobi Cosmopolitan Conference tukirebosio na tuabeire togwetere merinde yeiga tuatemire jinjira chionsi chokotema ko koreto molembe na kurwari ringane riga lakini kabaraibe kanisa bomire pa abalisi abechikanisa ekyo nigo batebire buna ekyo keirera egekore ekyo nechisegi cyanyale koba ase egekegetambe gati abateneri ba South Kenya Conference abo babeire batari koba alibaga elio ogotegerera ebirero byabo intwe n'Abadventista sichinkoro naende donde ngeyo kirato change nonya na mangana aba yabakuna gukwana yobo kabara yobo korofi takonyara kobago to change nabo totigarete Abadventista sichinkoro Bukwana nabaliki amangana imeye kanisa ya ikoba ase chikanisa au chekirana ase ogosanga amasabo ase sabato omoteneri bwa balisia Alois Mokono nigo airali bagana goteba buna kunganya kurwa ase South Kenya Conference teliko banganya kurwa koba as Abadventista wane togo saba abaraibe union nabe conference nabe field batigane naintwe na batige ebikoru biri byabo byogotaka goturubania na gokoro botini ujase kanisa chaito batige gotumia eserikali gochikorwana n'abashiriki na batige gotikosieka chikanisa chikanisa echiga ni ntutwa amalimaya ni ntutwa ya nyorete tukayagura gose tukayaegwa na inde tukanyara koba tukwagacha chikanisa echiga kende nkeyo babegete ase chikanisa echi nande nabetigate ngane chaito nigo akora na gotebia abateneri bechikanisa ba South Kenya Conference gosika ogochora gwechikanisa ekyo na banyare bagokora egasi yomonene ase okubwaterana ase omorembe igo toko basaba onye bagokora emirimo tokora amaso asomorembe akero tokonya gotayarisha abantu nechikanisa na ebyombe byonsupi ginko reporteria egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Mbia mono omurikeito Mildred Momanyi asorboti ororo ikiranu togotigana nayo nigo omurai bwensomo chore Dr. William Samoei Ruto abeire gakurie ira yo gwikirania alliance abete gakubarire ira ba Kenya anene chingaki arenge gukora emisangirikano ya gisiasa gukwana chingaki ikiranase umuyega bwa masabo yo gwakambia segeti kyamawa imeye county ya Meru umusike Ruto nigo boiga bakerambia abamenyi bechinsemecho anene ase okumubwatia eriyo koenekia buna ochorire buna omurayo gata obwense ya Kenya asinonya nabo abagania tibatwaroboba ase gositbatwaroboba ase oburai bwaye. Serikali tuliyounda wakati huo na upinzani waliungana kutupinga. Mawaziri, makatibu, machief, makomishona walikuwa wanatupinga. Opinion poll ilikuwa inatengenezwa ya kutupinga. Kwa sababu mumesimama na sisi, mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Rigathi Gachagua hapa na mimi na serikali tutakayotengeneza tutahakikisha ya kwamba tunawafanyia kazi na bidii ili yale yote ambayo tuliwaahidi tuweze kuyatimiza. Tuko pamoja na viongozi wenu wote
ili kuyatimiza yale malengo tulikubaliana pamoja na nyinyi. Na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko. Hawa watu nitawanyorosha. Dr. Ruto Boigo nigateba buna chinga kiaratia niwe na chikwene kia buna rigo lirio boyo liabere rigo kianiwa munenchire Eyemo yogokinia sector yoboremi na Boigo gokonya abarimi kwegendereria bya ase amagimabo nigo Boigo abaga kuboria abaraibonsi gochamo na kubwaterana iro kurobo koreri bore obyase abananchi anene kwene kia buna babwateranire koreta magendero iro gokinia uchumi ense ya Kenya. Nimeketi chini na watu wa Wizara ya Kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho. Tutawatangazia bei mpya ya mbolea ndio tuweze kuwasaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula, ndio bei ya unga ianze kuteremka chini. Nataka niwaombe Wakenya wote tuungane, tushirikiane. Wale tulio na nafasi ya kuendesha serikali tumakinike, na wale ambao watatusaidia kuchangia serikali kutoka upinzani, kwa sababu pia na wao ni viongozi, wafanye hivyo kwa kujitolea na kwa uzalendo, ndio tuweze kwa pamoja kukwamua uchumi wa taifa letu la Kenya, ili tuondoe umaskini na tutafute pesa na mali ili tuweze kujenga taifa letu la Kenya. Abaraibande abubare ngaso musangerekano yo gati abo Sisimbarire uyoro mugavana we county ya Embu Kiharu gose Ndindi Nyoro uyoro mugavana gose omobunke bwe bunge ya Kiharu egati abanda bange nigo bamotoyeruto hasibate babna nero isaine koreta magendero imeyense ya Kenya. We have a great leader in William Ruto. He's a great team player. Musidanganywe ati ni sisi tulijiongoza, yeye ndiye alitusukuma. Na alitushika mikono sisi wote, akatusukuma tufanye kazi, tutafute kura, ndio tuweze kushinda hii kampeni. We have a leader, a strong leader, a meticulous leader. A leader who will make the pockets of Kenyans have money in their pockets. A leader who will complete our stored projects. A leader who will lead our economy into the path of growth. And that leader, Your Excellency, is none other than my mentor, His Excellency, William Samoei Ruto. Help us get market for our bananas. Help us get market for our milk. Omugavana we county ya Machakos wa Vinyandeti ni gateruna na chikubwaterana numura yo mochore bwense Dr. William Samoei Ruto erokorobo koreri boro byago cyase abananchi yani gaya kwa nachinga kikira naso muyega bwa masabase kanisa ya Africa Inland Church iyo gotoka chinsemo chia Bomani imeye county ya Machakos. Dr. Samoei Ruto is the president of the Republic of Kenya now, and we have to work with him as the president of the Republic of Kenya. Lazima tufanye kazi na yeye. Sisi wote ni wa Kenya. Hakuna mtu ametoka kwa Jupiter ama Mars akakuja wapi hapa. Sisi wote ni wa Kenya. Na tukiwa wa Kenya, kama tunapenda nchi yetu, lazima tufanye kazi pamoja. Hiyo ilikuwa competition. Na competition ilifanya nini? Iliisha. Mheshimiwa Ruto, ndio kulikuwa na competition. Nchi imegawanyikana katikati. Ni jukumu lako kuhakikisha umerudisha nchi yote pamoja. Wakenya wote wakae pamoja. Ashikanishe Wakenya tuweze kusonga sisi wote pamoja. Tinga kechio wa Vinyandeti na bakagokwana nabari kyamangana magayo gukora omusangerekano wa masabo ase abaka nambagendrete nobotuki bwebinto au bya serikali ya county ya Machakos na kuroye kurege tindi go cyase abakore mirimo bonsi ya serikali yo asa ateba bunonde bwenso rachiye konyorekana nabwateraniriye namangana yo bukurumini garachiye ko butwa emirimo yaye. You're putting county revenues in your pocket. Your days are numbered. Your days are numbered. We are going
to make sure that we streamline revenue collection in this county. We are not going to allow anyone to keep on taking from the public. There are so many things that we are going to do. Even human resource audit, we are going to do that. I hear there are people who are collaborating in hospitals. Watu wa gate na patients. Patient na cashier. Patient analipa kama ni 30,000, analipa 10,000 cash. Akilipa 10,000 cash, watu wale wanasimamia ward na wa gate wanaambia patient apote. Na kuambia ukishikwa, ukifanya hivyo, jua unaenda nyumbani. Omugavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro nigo akora etari ya mubasukano asenya gitari ya Malindi awase abaga konyora makongu au na okubura kwa mariogo asabanya gitari nabo igo abarwaire kurara egetande kemo bari babere gento abaga kogikeria na gotabuna nigo arachie gukora umuchando yo ase egeka kya matuko Eyemo araba bisibuno mugavana wa kaunti eyo. CT scan, mambo ya vifaa vidogo vidogo ambavyo vinahitajika, mambo ya ICU. Hii hospitali mnajua ni ya zamani sana. Na congestion kwamba vitanda watu wanalala wawili. So nyinyi mtupatie muda kama tulivyoahidi. Nafikiri niliahidi kwamba baada ya siku 100 kila hospitali itakuwa na dawa. Na mmeona Malindi tulilipa pesa kwa KEMSA kama wiki iliyopita na dawa zimeanza kuja hapa, zitaenda mashinani. Kama tulivyoahidi baada ya siku 100 za kwanza kila hospitali itakuwa na dawa. Zile ambazo hakuna tutaanza kuchukua rekodi tuone ni dawa gani hakuna ambazo zinaambiwa hizo specialized medicine kama diabetics na zingine pia zipatikane. Kama haziko KEMSA tutanunua mahali nyingine. Kwa hivyo nataka niwahakikishie tu kwamba tutabadilisha mambo ya hospitali hii Kilifi County. Mimi nipatie wakati. Omubunge Osuna West Peter Masara ni gaikiranirie ireria betega kubariera abaorokiwa ase skuru y'abanyaruka ya Bishop Masaga Uganda ase okobwatoka bus korwase chibesa chia CDF asiboigatere na chwikirania emerobere ndemenke eriyo gosira chisemi ase chiskuru au ase ensemeyo mworokia monene we skuru yo Salomo Cheng ni gagokere getambukirekyo na wakangambia mono asagania abarayibande we sokya na gosira chisemi ase school au. I promised the laboratory for this school, already it is operational. I promised a dormitory, a standard one, we have it. And finally, the issue of the bus. Today, have delivered the bus to this school, fully funded by CDF Suna West constituency. I really want to appreciate our area MP for this occasion that he has been able to fulfill the promises he had promised. Na magega yoyo rengo moseneta ubungoma Moses Wetangula kwerusia ase kirogekyo na koira libagario bobunge ase bunge nene nigo bono abana siasa korwase kaunti ya Bungoma bachakire kworokia ogose bachakire wesokia eriyo kworokia buna nigo barache korwanirira kirogekyo wafula wakoli oyoro mwana siasa nigo ateruna nigo agoche gotenena ase kirogekyo na kubolia bamenyi be kaunti ya Bungoma kumobwatia eriyo konyoro bobui na kinyang'anyiro cha kumchagua seneta mpya wa kaunti ya Bungoma. Na nyinyi mnajua kazi ya seneta ni oversight, representation and legislation. Kuhakikisha kwamba you give Caesar what belongs to Caesar and you give God what belongs to God. Tarehe hiyo ikitangazwa, mimi wenu mtoto wenu kutoka area ya Muskoma, mwalimu kitajriba, nitakuwa hapo kwa uwanja huo kuonana na watu mondo humondo kuhakikisha kwamba heshima na hadhi ya watu wa Bungoma na chama cha Ford Kenya chini ya muungano wa Kenya Kwanza ambao naamini kwa bottom up tutaweza kukomboa kiti hicho siku ya kiyama ambayo IEBC itatangaza. Tuko pamoja? Ndio kwa sababu wanasema the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanisa langu la Anglikana nitaanza safari na nyinyi, mniweke wakfu, wale wa macho mabaya wakinitazama wapate kizunguzungu na sisi tusonge mbele.
Omobere onyagosira umurai o United Kingdom Queen Elizabeth II nigo rusiwe asensemo ya Balmoral Castle na koirua asensemo ya Edinburgh London na wase chirigu cyabamenyeko rwase ensemo ya Britain baba gosoka mbarabare ne para eryokorwa amaskani abo ase omunyango ngoyo nyora munari ya Jumamosi Prince Charles III nigo aewa liba gosoborai na koba king imeyenseyo awase nyagosira Queen Elizabeth II arachiye kweni wa tariki 19 cy'omutyenyo yiga o kyanda omwako yebwechi bibere na 22. Oikarega bano mwancho muligereria narana kwariganiretie asemesa ya maiya yense ya masenchera erengikiranu korende nyora chikoraga chinse isato ayamunaenda mangi no chikonyora na inda senchera erengikiranu endra utoro buligereri borobya hime ya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii bayigona bokogendera gutobwate sensemeria ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tobwate wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News wasotonyora se website ito wetera www.ndizitv.or.ke eryo togendere gokumanyia mange ngukuganiryo buligereri borobya hiryo tariane Eveline Osero olitwa kubwatirana nere kwenekia agwikira sensemo imanyiriro nigakorokwa Joshua Auta.